voituk lalpa zarin hun thale hun lo takel amhyang peka part 2 na ding mahur tameng long road highway road chungchang thua voituk hin kawin enter no ding chewani mahur garden an toka borawa pu chen lam kawin enter ding chewani voituk chu pathin thu temin bulhang tan in lai nu ma voituk ka bible chang pathin thu etar lang ding psalm number za chang khat chang ni rampo po hai lalpa choi moi lim takin khek ro lom pumin lalpa rong bolun la lasak pumin ama hung ro lalpa na thu malmi som pek sin la voisu na ka channel clear tu hai le lo en tu hai lalpa mi choina lalpa mi umpuina thar tak edong theina dengin athu atharin malmi som pek sin la voisu na ini mangding po po lalpa le mangdingin ti sakna kan hlan chewani he mahul garden holai lung tak ania hilai hi pu ram ngai hi quarter hina umlaka yengmani chen suksi dina talein highway hung lut lane income moilo rakin ang phata sinkhom quarter tam lane quarter tu hai khom nading mundang dang hai rem chang jongin staff hai anang theipeya lom kong khada hi sakteng pu thanga intung hang kaina hi pumang sik famta in kha ania hi weng sakteng hang kaina khania hi pu thanga in ki taka bukte hang khi lai mun khini pu thanga in an fe pe ta kan in call lai vel ani hilai hi khosung lai lung tak khom ani chun hi punei lin in anaw pa pu Joseph kevom tuta diphu osia thang jing in bolania moi khobel in hi rala lem chun khu khomasuk moi in eyang hwa chuna tlang me da achung sen khu Saint Mary Church Catholic begin mahur garden ami ania moi takin begin khom in khom theina dengin anang sema asunga tu lain father malsom changsan lane in khom na haizan tinan bot saya in khom tu khom thatok tak zan tin amazing lakani ahi sakteng khom presbyterian begin angin muthaya khom khi hangin enter rala hangin enter thei ningata ki hangin langki Presbyterian Church of India mahur garden ami ani hilai hi ke in mun kha ania highway in roa tu hinchu atlanga khon kei bot saya chu lazo theiloin khang kan sung ko in hi kan in pui tak hilai hin kan na pangte kan ni lai thoka kan na ania kan piang ma in low volta keima hit chinakhom kumtam takanta mahur garden le mahur sunga ding chun upatak in khoman el theita hi in hi kumsom sari chung hai jonita rim dingani kapiang ma in bol ne tu chenin
pathin zarin kan la umin kan la khosa thayani he ya enala insang takin an sema morning he kan umna laivel hi atri takobela hiang hin adang na khom lei thei lovin motor khal sul ta ding lem chun chu thlangting ho hor hai khun zun bumel thein ding ngir huna jing kan ni ki saktenga ngin lang ki pungir te kan GB inania biegin moi takel Presbyterian biegin kolai lung taka kan pansakela uma amisuk tlamong elani hi biegin hin beta famta pusi khozol a in khahi sakel khi bolero sak met khi tuhin anau pa puwan ro ngak le asung le ko naw le te haile chengin pathin zarin limle lom takin an khossa jing ani hi iting hi aralte wengbuk anita tin lai mi dewin ri theidingin famta pu thanga ralte inania hi tuhin numei pi big moi le naw haile atu haile itaka hin limle lom takin an khosame kani uyan hau tol theya morning walk thokham kar chang chun timin ei tho chang hekno hian mi khe khum jingani usun hin choma khat chona hi so itaka building moi taka son big moi le na hai le sung hai atu hai an cheng ani chum hi puno mo na khozol a in moi takel ani chun hi famta pungura changsan a in kha ania highway na tok me la hi room imani chen room pakhat su thlongena uma tuhin anum hei pi lam zahat anaw pa pu thang chun le sung le ko naw le te haile itakin sang haile lim takin an cheng khomani hi bekin hlui khani a hi bekin hlui hi tuhin an ni hin an hlut a asan chu hi bekin mun hi an ni ram mun ani a he an lo pek shuk ania hi highway hung lut khan sum an hu po bekin bol na dagin an pek shuk nok wanga kutaka naketa catholic bekin a chungsin tia khang suk langkha sum cheng khat khom following an pek shuk noka an pa famta pungura junction mingin Robert and Junction ti in bekin munding an pek shuk nokani an thlom ngai na le anin pek na hai poisun chenin koran mathoi tu ni in malsom na tam tak taksa le hlarawa kham andong jingani he dodung khu dima sale in trena ramri ang phak trep ta community hall tia Lowrit lak Mahor Garden community hall tia Lowrit lak kha kita ka khin ala meta pilin ami chim khum wang wangel chu hungita helahi kuwa billahi upadew hai chun ringaita ke khomen karhit pha ka
hilahi uparo pui thang lesung le ku hai an lo cheng ma se tak na ani a chuma chun kan pan thlang lai khun an lo laka tu hin chu hnunga chun hitaka hin an uma chun in son nokin a ran in an ta hilahi an ram an hon tamul hai khom that tak takal ra pek suk na mun alo in changta ani hilahi an ramalani jengani upa munlin ina en kola hilahi community hall mun ram hi pilin vurtirani a miro kalchu pil hi ala de nolen oi khat rohung sur khan achim hlawanga hilai mun hi sim that a chungchun building hai khom sim that nok chu be se ani amiro kalchu pilal de no lai hin dit angin lampui ing khom sim thel ni no ni sukinang clear no kai garden khosung alani jingani lai chun hi fe pain hi lai waiting panga lam hangin mu thei hi khobul lam kaina khobul le garden hi khomun khat lo ni hlak ani a miracle chu in tre in tuhin khobul ti in ming aputa hi upa elgang te hai in kai na lampui vengsak lampui ti in country la ke ni chun hi lampui hi ani hin lam hi athapeta tuta eun enter chanan to khan mahur garden an thokin hospital ting subway ametiring bypass kha zu ro kher talawin hi highway 2 lane hi ro in 4 lane borwa puwa zuk man thei pe yani ingkhom harsat na umno adam takin e fe thei 80 kha voituk ni hin hi chongbau ela e khil kha arem chang no lein tu hin he do dung khu e unau dimasa hai khu e hang phak ta atha jing ta ni helam khom hi enun la mohor garden an thokin borowa puchen minute sari e ro a ala chung no asai chung no leichun e ro dingin e hain dit saka asan chu motor khoma ha dama bypass ting khu lam ing mane chen morning ing mane chen lam an khurna hai sit na hai lein leichin hi tinga lam ro hi motor thanei tu ai taring lam chun aha dam talo ti kha ritir nogani ilahi Don Bosco area ania hinga hi eunau emile sa hai wangan ni lahi tuta hi lahi hi building te hungin lang hi purila changsanin abol mek ania hilai takhi ke khom ka kai phak ta Don Bosco school lo lakania lahin sangkhat jaku somrit pali somrit pangalai borwel khan hitaka hin ke khom poli pol thum poli hai kalo kai ve ni ki takhi dodonga ga burpa inania chun ki tinga tower hungin lang hai ki khobul khom nibok chun mahur garden area khom ni in chenalai helai hin ram ri uma
interprete ilai takhi unaw Nepali hai an umna ania ai khomi Hindi sarpa mukut apa ain khom lai khon jukin lang the ni he unaw pa vikas bai khom muthaya हो गया कोई से हाईवे देखने मांगता रास्ता बोलता बार में पहुंचने वाला लोग ना दिखाओ बोला इसलिए वीडियो बनाता हाँ और तुम लोग क्या आगे हिंगा ही इन्हें हंगे लंगते हाय ही दौदुम को दौदुम एउनाव दिमासा hai an umna ania chun helai hi EFCI ram presbytery in lawin chok namun kha ania hitakan thokin hi dayan ke hilaya rose kun lang thayan thokin hi ramri nia nala hi highway han juk sona chu ramri chu hilaya ru hi aniti hi karil pe ka dayan ke ya chu akai tu hai in rit ding la hi in ram noti kha karil pe ka anni khamin an rit ve tholein hi ayang thik pek chung no ni hilai hai hi highway in ang them fukani a EFCI presbytery ram lahi ala roka tlangtiang khu ingmani chen ram nei tu presbytery in apek hai EFCI member hai kuta hun ingmani token an nei ta hi EFCI ram kha alani jingani hingai hi chun eri ding hi dodung holai lung taka Hebron kho je Hebron ni markhu hang fe theina hang fe na lam poimo tak hi lam he ni nisa khom hung suk tran ta dar nga le timet an nok ta tu hin Ilahi Don Bosco School Padnanya Don Bosco High School ita ka hin chat tok takel school building le student khom tam tak an uma ei presbytery ram hang zuk fe theina ding khomin hilai lam khomi chat tok takel nei ani hilahi EFCI presbytery ram rok alani jingani lahi en nok pe ta lai chang ting pang hi khama khan musom ni panga ma khan pu seigin len thang a in hun an ya lai hi miracle je tuin an zor hlong ta an ni khobul ting anum ta euna demasa hai en hilai hi nong changan ta he training hi moi takinan sima 80 takang khan alam hi an hoya motor khoma hadama bypass tinga fail nekin hiting hi roa haflong pan silchar pan arem chang lemanta tikha he ang rilfir ani hit scooty khomin silchar ipana hadam ta emela kei ngei khomin velni vel thum scooty ka choya entok hai hi dark rongpur chen khu khama met khan cafe lem khan chu zatinga lam eman chen kum kha lam kha asim duk
dak zo lawan ni ami rogal chu kataka khom khan rongpur chen khom kha dar kar ni in ka hang pha ka dam ten ka fe chun kang fe na mun tak khat lem kha chu Silchar Medical College ania da ka ni chan ve sungin in hoi takin ka zu fi ka hungkir nok the ani vel thum vel scooty khamin ka jun lon tani ke pali hai lem hi chu in hoi takin da ka ni khom ngai lo khomin ei thlung the ani hi road hi mangin hitagan thokin borawa pu chen hi mahur Tamenglong Road Highway 2 lane 80 kha ani chun borawa puan tokin Highway 4 lane ehang mana chun zatinga ason lampen na uma pakhat waiting panga haflong ting uma changting panga tuta private motor ke pali ke pani hai khom tuta highway lam sima umjing ehang ro thei ta Silchar anthok annol Mizoram ting anthok Manipur ting anthoka hung tuai khomai ri ding chu Narayanpur Dimasakhu ehung peya harangazau sak red zol changting panga hangkai na ting panga kai kher lo khamin hung pein thlun takin tuta zatinga point changting panga feting panga lu ding ka tin lai khan ehung suk theya chun company lam ngak duai khamin private motor hai chu an phala chulai chun red zol ting ro kher loin tuta lam thar an sim na ting hi ei ro thei jing ani ti kha hungnum tu hai le fenum tu hai khamin ei ro thei ni ti kha en thil fitness shin la hindo dung khu alani jing ani do dung khu kha la fe pen attention hi imani to khi achim namun khom chu ma hi pun dam company hain andap lak reng hai net mangin an dapa anin chaltira amolin sanchu nasataka ruhung sur khan achim nasat helein hilahi company ai koma nasataken anang dapani hi chimle hin kitaka dodung fil tia motor lu theina khom lu thei tano ke thla ka eng mani chen lam hang ke thlak len motor hai khalu thei choi lu thei ni talawin irmuna hang sim ta ani hi tu hin kahungin enter na hi haflong ting panna harangazau ting panna Silchar ting panna Mizoram ting Tripura ting panna ani jingani hung tu hai ta ding khomin hi road hi hung mang changkai thei ani ti kha eng khila saron ting an thoka ehung lut khomin hi ro thei ani hi lam hi lok taka mang changkai thei ni ti hi eng thil thri da ni lam hi en line enter ta po khom khan asit na hrim kha no zani khan part 1 na kahungin kong thil kha meter zakhat bor lai khun ma mani chen akhun an la tok no uma chu ti lo chu borawa pu chen chu hingang black topping hi sim wong ani ta tuta an tok no na mun khom eng khom har sat na fur thlasin khom ru ra sin khom
ing khom har sat na lam in ya misuk boi no ni motor chin motor len khom am boi no ding ani ti kha yang an fil rit ni sin la tu ta ngir muna ding chun har sat na thak lawin lungmong takin hilam hi ei ro thei jing ani ti kha in ritrna ala reno hai le la rono hai ta ding in hung pe gani enon la hilam hi kita ka building hungin lang met ki degree college ti a eu pael gang te hai pu bodromon hain an lo boi pui kha ani a miro kal chu sarkar thane na noya ani lein mahur hi e rit dingin relate any thang mi bubit na ani lein unaw di masa hai council hi anita ang in atam ting pang antama dima hasaw sung khom hi antam khobela chulei chun anni hi engkima aluloka anthang wonga mahur area hin sang ni leti met chaw an nia amiro galchu town chairman ni sin thil engkima alu hi anni nan chela amiro galchu eini mi le sa thlang mi ring tu hai bik takin ei chengna ahang ni le hin mani ding an mi uksak no khobela hi highway NHIDCL hain lam hi thun no hai sin la lem chu mahur hi nasatakin lam khom aduk takin roding no ding ani a chulei chun NHIDCL hai chunga lom thuai rilkha tuta council sarkar hin sinathon no aitino amiro galchu tuta degree college ti kham hi eng khom function lawin ngai tu na rim pek no a mahura hin degree college sel kho elanei no a science stream commerce stream ati hai khom higher secondary akin sin la itia anlal taphat hai kuma ngen na esi ma memorandum hai khom pek alo ni laga miro kalchu ngai sakhi e hlono khobela tukin a building hi atama tamin saron fila lo manglak imane chen khom ki building in a ship ta amiro kalchu science stream commerce stream hai hulu dingam rok che ri no chung chu engi munani a engkhom ni sin la lalpa zarin sunga cheng tu hai pathin mal somna dongin puting hai enaule te hain chuk tirna a fezinga engkhom har satna umlawin oisun chen in en kol thein heng jingane खाता क्या राहुल आई गया ये दायन सिम है पंसक लाया खंसी mai sin lati einoma atul no na mun taka ramkil khor la hin long sim no ka company hai khom hi lom thu e ril jing lai khomin akar chang chun anna hi set thei kabela ai bi khoma tang kai lo chung ang khop chun nia chule chun im lo ding ani khom e ri chung no lo thei khoman ni chung no an thu a chang an ni len hing hin hela hera ramkil khor lai taka heng hi dang na ding an simi beng sung tiang khong sin ati kai nom ya station tiang clear te wai khat ओए सब तो गोर का सामने में बनना रहा जंगल में बनाई लिया पहला बनाएगा लेकिन जरूरी दौर में पहला गिरने के बाद में बनाएगा वो सारे लोग लाही
do tung le bauzen in chena mun eng phak chep taki feel na do tung feel na tlang amul hang muthei ta highway an to ka nai ti elania mirok chu etiang khan lam four lane pilna sa takena chima motor lut theina ani tano ani lai hi sataka ui na chen so do dung le bauzen in rina ania anlam sim dan en reng ene tai en kireti hian ya tlang le mul hai khom asa takin wal hai simin hin sang takin pilan vura walan sima hinga hian thonia ne chon ne so mir chong ruk chon lak mi chong hi chon lak chak na o hin ti a dekhega MSC hain dekhega anti ang de wong thon ni company hilaya company an ho tu hai an ni nan ti no kha chon lung rila no kha chu an thono ani takalani hi fe pain hilam hi atha wogani ti kha boina thak lawin en enter chewni hi bauzen asuken yang fia bauzen ko hi alien rakno miro gal chu hi taka hin unaw de ma sa hai an veni ichen kha voi tu kong enter the chewni sin la anoka mohur bazar dam anole saron khoting dam enter the hai kong enter lemding chewni sin la akir ting panga yemena chen sut lang no kai ta pathin thilsim nisa khom amoi ding le asuk ting angin moi takin ong suka thilsim tin rengin asim tu anin paka ama angpuya amisim mihrim hai rukin chu ama choi moina dingai tu lovin einum zong edit zongin hun mang talemani क्या करा हर सुबह में पानी ही देखता खाली जो करो ना क्या बोरवेल बनाई दो ना मशीन उधर में जगह में हाँ घर में उधर मिलेगा तो नहीं मिलेगा ये तो पाइप अच्छा वाला टान दे लोहा से खर्चा होगा लेकिन एक बार टान लेने से पूरा जिंदगी हो जाएगा एतिता कंखन ama ang puya mi sim hai ru khinchu lalpa choi moina chang lalpa lungril ngai ven lovin einum zong edit zong in ringnun ei manga kalai choya lalpa thilsim chungleng wate haile thingle ru hai hin lalpan choi moya nangle kei ama anga mi sim hai ru khinchu einum zong edit zongin hun emang talema lalpa di zong imana ti ngai tu hleklovin hun emang khomin lalpan voi sun chen chen dam na le risel na ha yemi pega mang lok tum lovin mang changkai tum lovin hun e khoral meya sin khom lalpa in tum nein san nein amin din ani ti hi voitukin hang retharin la einum emela ka channel lo clear tu hai lalpa in san nein amisima amin din ani mani jo thodingin ama dit zonga
ama lungril zonga min tir hi ei hi alom zong ania anum zong khom ania mi rem mana in park der ei lom chun ami sim tu in park hi ama khom alom zong niding in alungril ei zong chun karinga chulei chun ama in park nga ding chun imana e thoding akuma athupe khai ei zom hi ama lungril ei mu na khomani a chulei chun hi khovel hin eidam sung hin lalpa in paka ei choi moino ani chun ei thi nung khel ting panga raw tha a ei umpha ingtinam lalpa choi moin ama dit zong in hun mangta ngei ta chulei chun isin tho in danin voisun hin lalpa mi ei ni na le pathin mi ei ni na pathin in hun thale hun lom ami pek sung in ei suk lang ding ani chulei chun zal mu mel lovin chung mu mel lovin lalpa lungril zong ei tiu ngai ve nei tiwa hun rem chang in chong ei tiwa ni a thatano a lalpa ta denga ei ring hun in hlan ding in voituk ni hin enfield tak mewani pathin thu ei suklang hai le adi zonga bawkhat baw nu eril hai lalpan e chan senga dingin thu mal mi som pek ro se amen kachen kha voituka dingin part 2 na highway chanchin le pathin thilsim chungchang thua tlom te a e hong su lang thei hai kha nisin la kalome